Ia e toi o wholofa ma whatalofa atu tātou ainga nei vaenga o le fiafi. Fast for 5 minute te lei tu lai tolu o le toi whauina leo tātou por kalame Manai. Manava o Galuega. Ia mai lo ofisa tu tonu o tātou misiona Global Kingdom TV I aukilangi nei whatalofa atu. Swafa manuma lo Yesu Keriso. E toi whatu lima tuaili nei vaenga o le oli ma lo le folau, ma lo foi le whato toi tiute ma whaiva le nei aso, le wa mata foi on tātou wanga atu le whai unga o Galuega whai, o tumau pea le anga le lei, ma le alofa sili ese o tātou tua, tonu o tātou ainga e maise o tonu whale whai Galuega, ape foi nai whanau le ua mapu mai ia o onga o le nei aso, vi ia le tua ma lo le ono sai, ma lo foi le ngā lulue ma lo le tautua tunu. E whatalofa atu le tātou ainga I lunga o penga te whailangi le nei vaenga o le fiafia le whangaloina bo mapa anga le tātou misiona Global Kingdom TV channel ma futa mai so se tuli manu e fia o le nei ke lope. Whatalofa atu lau tau au auna Pastor Mike le nei vaenga o le fiafi tautua mo o le tātou Manai o le Manava o Galuega. E le mwhanu whangaloina le whatalofa I tātou sponsors o le whapenana langolangoina le tātou au onanga. E lava le tātou major sponsor o le UB Group Money Transfer. O lo tautua I le paia malmalo si o tātou atinu o wā tātou tupe whaamomoli mo Samoa. Ma lo tautua, ma lo fo I le alulofa I le tuamlo ni ngalo la sunga I le lipule matale. A pe fo I whaltua I a torsu sulu. Ia manuia tele le aunanga e le mwhaifuan whaangaloina le tātou moa Ministry of Reconciliation for Everyone po tātou polo kalame o le leinga mo tangata umalava o lo tutu mai fo I lo tautau au o wale fisoa sonina o le tātou aunanga haftai, tautua haftai sila I le tuamlon whinangalo haftai atu fo I sunga le whawhiangainga Pastor Tila o le lei ma le whaletua ia vai loa kirithi Ia o loo whapena o na langolangoina nei tautua malaunanga Global Kingdom TV. Ia e ala le tātou kalisia malos. Prince of Peace, AOG takanini whaftai. Langolango whaftai foi talo e maise o lau tau tapo inga. Ia o le whaiva le tātou au onanga I nei foi tausanga. Le whangaloina le tātou Suburb Kitchen. Whaftai tele ma sosan mai. Sunga te mai tai pule I a tala toa, whape foi tātou nanga le Serve with Love Catering, ia o lo o au au naina tātou misiona, ia e ala I le whesoa soani, haftai tele, e le wha ngaloina foi tātou tamama tutua mne o tātou tinama tutua I lea maota, ma lea lawa, ia I aso taitas, ia wale tapua ia, whaiva au auna le tua tama whanau e kalisia o nuu malalawhanga ia wā se manui o Samoa mua tai au. Naua e sila mai lunga o tātou screen I le tātou tusi whai tau. Pe o tātou iei ne fiafi le Iakopo e lua. Ia manaifu ai upuna e sfuma tolu o le angai atua il tātou Manai o le Manava o Galuega nei vaenga o le fiafi. E moli tele atu le whaatai tele I au auna le tua na amataina fo le au aunanga le neva yaso tamai a fiu ia sunga I le taitai a ulale na fuito ulale ma le au tau malosi mai Wellingtone o le tātou tautua malaunanga le soa tau mo Keriso ia whape fo I le sunga I le whaithau ia te whau ngalue mai fo I le yaso I Melbourne Australia wa lava le momoliina o le tala le leimo oe malofi ngalo Samoa whaftai atu lo tau sa ili e maise o le tapenanga o tātou porkalame ia wana I o tātou tangata Samoa. Ao le nea fiafi e fia whaasoa mo oe I tātou Manai o le Manava o Galuega e ala lea I le a miu o le Kirisiano le a miu o le tangata whaatuatua e tau na ola I le a miu o sos tangata ua tā ua o le atalii ma le awhawhine o le tua. O le tangata o lo tā ua o le tangata ua whanau fowina. Se o tātou talitali le nei vaenga o le fiafi. Ia ma se o tātou whaasoa mtufa le ase tala noa mai o le awhionga le tua mo I tātou. Ia ua fo I le anga I ato se o tātou ainga I mota malawa le nei vaenga o le fiafi niso I lātou.
leo lo whiangai pea manai toi tūla o nā ngai atu fo i lei mauta malawa mai se fo iniso o tātou ainga lea ua a matalia sifio ne fiafi ma lo le ono sai ma lo fo i le wha maoni ma lo le au aunga mai le i o le fionga le tua i peon tātou iai ni vaenga o le fiafi o le a mio o le kerisiano o le a tātou tala no ni vaenga se whaua uma ona vaivaina i tātou mana i ni vaenga o le fiafi mai lona vaenga mua e loa le kerisiano i lona whatuatua lua e whaamaoni le kerisiano i lona ola tolu e whaamautuina le kerisiano i lona lavatia o ona puapuanga e whaapaleina le kerisiano i lona oti ai sila le tātou tusi whaitau ni vaenga o le fiafi o loo au mai e ia te tātou se savali ai mai se o le tala le lei le fiafi o no leo ua toe au mai ma whaamanatu mai le apostolo Iakopo ina ia awane i whaailonga tangata lo o tau tā ofi le kalesia le atua i leo pa ia ma leo whaatuatua awane i whailonga tangata lo o tau tā ofi ni tā upo le whaatuatua lono winga whaiolo e soifua mai ola le soifuanga le whaatuatua au tātou ngalulu e ai le atua malona fina ngalu o le au ngani mai leo le apostolo o le toe tutula au mai leo le fionga le atua na ia tusi mai ai le kalesia mai ia whapea mai o usoi aua tau te whailonga tangata i lo tau tā ofin tā upo le whaatuatua o tātou wa lii ma malu ma le silisili ese o Yesu Keriso o loo au mai eila ia te i tātou se whalai au le nea fiafi ne ia awane i whailonga tangata i tātou o le amio sili lea o na tā ua i le soifuanga o le kerisiano ina ia awane i ai le manatu whaapito awane i ai le manatu fo i lele e sili o i leisi tangata awane i ai le manatu fo i lele wana o au e maua mea i ia le atua a leua fesoso ani mai le fionga le atua le nea fiafi aua tau te whailonga tangata i lo tau tā ofin tā upo le whaatuatua o lono winga o lo tala noa mai ai lea mio e tatau no laina i le kerisiano o le pine whaamau o le vaenga lea pe o le au le atatou a mata i le vaenga mua e i loa le kerisiano i lona whaatuatua a le whaamanatu mai e le apostolo Iakopo aua tau te whailonga tangata i lo o tau tā ofi i le mata upo le whaatuatua aisea a wā a whai e ulu watu se tangata i la o tau whaapotopotonga mani mama auro i ona lima ma le ofu pupula ai le ulu atu ai fo i se tangata mativa ma le ofu leanga o ila e tatau ai ona o tau whaalo atu ia te ia ua ofu i le ofu pupula ma whaape atu iai ia ina alala ia oi le nei whaapotopotonga vi ia leli ai a whai atu i le tangata mativa ina atu ia oi ina pe nofo ia oi i le pitol na pe nofo ia oi lalo o le mea e tu ai o vai o le talala le fionga le tua ina ia launga tasia ina ia awane iai se whaasausili po le manatu whaapito i le mata upu o le whaatuatua ina ia awane ia whailonga tangata lea lau tātou iai e iloa lea e iloa le kerisiano i lana mio e iloa le kerisiano i lona ola ina o le mata upu o le whaatuatua e peo no whaamanatu mai e le apostolo Iakopo mo tātou ni vaenga o le fiafi le anga o i tātou te iloa ai le ua whaamanatu mai le apostolo e pe ia le taimi fo i lele o le tātou soifuanga a o nao mai whaatasi tangata mativa ma le tangata mauoa o le tangata taualoa ma le tangata le taualoa
e pe e tau maua lalo ale vai fo i lele i tangata mativa. Le ala fai mai e le fionga le tua mo i tātou. Aua ni o tātou wa. Aua ni o tātou whailonga tangata i lim tā upo le whātua tua. Awa a whai e ulu atu se tangata i lau tau whaapotokotonga mani mama auro i ona lima. Ma ofu le ofu pupula, o le mea mauti noa lava. E matua i whaafe lava e tātou. Ave iai tātou whaaloanu. Tātou te le manatu ai i seisi tūlanga fo i le matua i ave atoa le tātou concern i tangata lea. E ave atoa le tātou taula inga i tangata lea. Mai leo le fionga le atua. Ai a ulu atu se tangata mativa ma ofu i le ofu le anga po ni ofu masai sai. O la outou whaalo alo atu le ia te ia. Mi ia le atua. Ua ofu i le ofu pupula. Ma whapea atu le tangata mativa. Ia, whakali mai oi ngai whaitoa whamon sei uma mai le au waenga i o mai malatou la e mama malatou. Fōlinga la le lei. Mi ia le atua. E pia e whapena le a mio le tau mwhai le Manai o le Manava o Galuega ina ia. To e whawhangu ia te oe Samoa, le atunu pele, le atunu tofi, le atunu 𝚗𝚑𝚗𝚎. Ina ia tutusa le tātou wa ai tangata uma. Mi ia le ina ia awani o tātou tōsina i mea whilafi o nei o langa. Aisea, nanga lea, e loa le 𝚗𝚑𝚗𝚎 i lona wha tua. I eleli. Mai leo le fionga le tua mo i tātou. Ina ua au mai le tuse la apostolo i le upa ia ma leo wha tua. O le matango fia i o le fionga le tua. Fe mai leo le upa le tua e peo na i sila me le tātou tusi ne fiafi. E le ua filitaa ea outou ia te outou lava. Ma outou whai ma wha masino i le anga i o outou manatu. Mi ieleli. Mi iele tua. Mai leo le vaenga lona lua e peo na tātou i e le whaasoloina o le tātou vaenga o le tātou tartala noa ai. Leo ua tātou i ai e loa le 𝚗𝚑𝚗𝚎 i lona whaatotua e le whailonga tangata. E le manatu whaapito. E le vaai maua lalo i le tangata. Lona lua. E wha maoni le 𝚗𝚑𝚗𝚎 i lona ola. Mai leo tala al tus pa ia, tus tusinga al tamalo ia kopo. E le ua filitaa ea outou ia te outou lava. Ma outou whai ma wha masino e le anga i outou manatu. O le ase fe au o lo momoli mai mo tātou sāmi. Aua ne ia, aua ne i tusi lau lima i leis tangata. Aua ne e wha masino atu i leis tangata. Aua ne e manatu i fo lava oi ia te oi. E te whaia lea. Le wha masinonga e te whaia le mea watonu i lo manatu. I ia lea tu. E wha maoni le 𝚗𝚑𝚗𝚎 i lona ola. Tasi la lea mio i le soifuanga wha 𝚗𝚑𝚗𝚎 o lo tātou iai. Ina ia tāwhiofi umai ai au tātou wola ina le soifuanga wha le whaatotoa. Le anga i loa le 𝚗𝚑𝚗𝚎 i lana amio. E loa le 𝚗𝚑𝚗𝚎 i lana tautala, i lana tūma lana savali. Di ia le atua. E le ua filitaa ea outou ia te outou lava. Ma outou whai ma wha masino e le anga i o outou manatu. Ma le o le wha malosi a le apostolo ia kopo i le kalesia. Le au pele ma le au whaatotua, le au uso. Le au uso pele. Whalongolongo mai la, le au whisosoani ati ati outou. Me leo tala tamalo. E le ua filifilia ea ele atua o e matitiva ile neila lolang. Amen. E le ua filifilia ea ele atua o e matitiva ile neila lolangi o ila tou o tamao a inga ile whaatotua. Ua tō fia fo ila tou ile malo ua ia fola ina mai. I e alo lofa i ate ia. Pai wa ailei le Manai o le manino. Waenga mua, le au paia, le au uso,
E le ua filitaa ea outou ia te outou. Ma outou fai ma whaamasino ia te outou lava e leanga i outou manatu. Whaalongolongo mai la, o uso pele, e le ua filfilia ea e le atua o e matitiva i le neila lolanga. Amen. O i la atou o tamau a inga i le whaatuatua. Ua tō fia fo i la atou i le maa lo ua ia fola ina mai. I e alo lofa i ate ia. Te lole, e lole ke risiano i la nānio. E lole ke risiano e lofa i le atua. O le ke risiano e e wha mua tangata motiva. O le ke risiano e le manatu whaapito i ate ia. A le whai mailta maa lo i a kopu. E le ua filitaa e outou i ate outou. Aua le toi fifa masino sino ai. Aua le toi tusi lima. Aua ne toi tau mawhai o e toso o le stangata ilano. Aua te manatu ifo oe ua atoa mea uma i ate oe. Mai lola i o le fionga le tua. O uso pe le whaalongolongo mai. E le ua filfilia e le tua o e matitiva le nila lolanga. Wa aine te ia tātou maualuma mo tātou whapeifo i o tātou manatu o tātou maua. Ele ai na filifilia e le atua o e matitiva le neila lolanga. O i la tau ia whemelta la tuspa ia, o i la tau ia o tamau a inga i whaatuatua. Ua tō fia e le atua i le maa loa ia fola ina mai. O i la tau fo i la ia, o e alo lofa i le atua. Ameni. Tolu. E wha mautu wina le ke risiano i lona lava tia o ona puapua ngā. Wow. Di iele atua. Me leo le fionga le atua, ina ua wha malosi ma li tangata o la apostolo o Iakopo i antustusinga i le kalesia ma le upa ia. E le ngata ua ia toi wha manatu mai ai o le atua na ia filifiliina le tangata. Me le o tamalo, peitai outou. O outou le wha tau loa le tangata matiba. E le ua wha asauwa ea o e tamau a inga ia te outou. Malatou fetoso ia te outou le wha masinonga. E le ua upuleanga ea i la tau le suafa le lei ua ingoa ai ai outou. Ameni. Le asau sila sa moa. O le ase whaatou whala inga i ate oe nei vai tau e soifuanga o lo tato iai. O le ase whautautanga lo loto i ate oe. Moni ai le fionga le atua. Wa outou le whaatau a loa tangata matiba. E le ua whaasauwa e o e tamau a inga i ate outou. Malatou fetoso i ate outou whaamasinonga. Malatou upuleanga i ate outou le suafa le lei. Ua ingoa i ai outou. Amen. E moni la le fionga le atua. E ino tangata ono Yesu Keriso. E fai mai tangata i ate oe ono le mau ia Keriso. E leo ua tupu nei vai tau ma nei soifuanga lo e wawa ai atu i ai. Bi ia le atua. Wa amata ona o sauanga o e whaatamau a inga i ai lato uma lava o e le whaatau aloa. Bi ia le atua. Wa lato whaasawa. Wa lato fetoso ia te i lato i whaamsinonga. E au noa mase mafua anga te tau. Mi ia leli, aisea, mai leo le apostolo Iakopo. E le ua upuleanga ea i la tou le suafa le lei ua ingoa ai ai outou. Amen. Le anga atala nola lo langi fe mai se le anga o le atali i o le atua. O le teine la o le fafine o le atua. O le vaenga la o le whanau o le atua. Teiloa. O le taimia e tā ua i tā tau o whanau a le atua. Le ata lii ma le awhawhine o le atua. E upu le anga tangata i a te i tātou. Ka ia,
a ia whaamautuina le kerisiano I lona lavatia o ona puapuanga. E lola le kerisiano ila na mio. Mele sa o whaamalosia toi fo ilesi, vai aso lentia nei. Ilesi a tātou Manai. Ele tau whaailoaina I tātou lilalangi. Ele tau whaailoina I tātou I lea mea ma lea mea ma lea mea. Po le ale tele mai a tala tangata I ate oi. Po le ale tau mawhai o tangata I toso oi lalu. Po le ale tau mawhai o tangata I tusi mai le lima I ate oi. Ma latou tau mawhai e toso oi le whamasinonga. Vi ia le atua. E si I tia oi le atua. Ma wha mautuina oi le atua. Ma wha atoa-toaina oi le atua. I lunga lea, I lunga o le mata upu o le wha tua. Ni ia le li. We don't need to justify ourselves to the public or in front of people. Le ai. Po te sao o le alo lo tali tonunga I le aise mea sala iau. Mantua le taimina tai mai el tātou ali I whaola. Te leo tangata na ui mai a Yesu na latou tau mawhai e whaailoa le ata li o le atua. Ni ia le li. A ese la le matango fia o le mea lewa o el tātou tuswai tau ni vaenga o le fia. Le anga o le ingoa Yesu e upu le anga ina ai o tau. Ni ia le li. Mo tupu nei taimi lau sila sa moa I o nai te o le tali. Vi ia le li. Mai la I o le tala la fionga le tua I le sosoni mai o le tātou tusi le ia fiafi. Le lava tātou te iai le vaenga tolua, vaenga mua le sa tātou iai e ola le kerisiano I lona whaatua tua. O le ale matui, o le ale o ona o se me whaasavalia I o le atua e te ola I lo whaatua tua. E ola le tangata kerisiano I lona wha tua. E iloa le tangata kerisiano I lona wha tua. I ia le li. Ia le sa tātou whaasoa fo lava yaso. Iosefa, le eise nga yoinga na whaia Iosefa. Aisea, saia te ia le atua. I ia le li. Tele mea na ui mai ai. I ia le atua. Tau whai o na uso e whasioti a te ia, tau whai le whawhine e toso I a te ia le ai. Aina, na iai le atua iai Iosefa. Mai lo le fionga le atua. I le vaenga le o tātou iai. A whai fōi wa ato atoa o na ana o tau I le tūla whono. E tusa ma le fionga le atua. Ia e alofa atu lai le lo te tua oi. Ia peio o e lava ia te oi. Tau te a mio le iai. Ai a whai tau te whailonga tangata. Ua o tau wanga salai. Ua whaailoa ina ai le tūla whono. Ua soli tūla whono o tau. Li ia le li. E se wha maoni o le fionga le tua. Le lau tātou iai le vaenga muli o tātou Manai I nei vaenga le fiafi. E whaapale ina le kerisiano I lona oti. Le oti a le kerisiano wa yake riso. Mai la ia e whaapale ina. Le kerisiano I lona oti. Me leo le fionga le tua mo tātou. A whai fōi wa ato atoa ana o tautu la whono. Ia ea lofa atu le lua te tua o I e peio o e lava ia te o. Tau te a mio le lei ai. Ai a whai tau te whai longa tangata. Ua o tau wanga salai. Ua whai loa ina ai lea. Whai loa mai ai tu la whono. Le ai ua soli tu la whono o tau. Mi ia le tu, ai sea. Mai lai o tala tuspa ia. A wao se tausi le tula whono. Ai a anga sala I se metas. Ua nofo sala o ia I mea malava. Ringa na lupo le tua. Ni ia le li. A le o tato ia il vaenga muni. Ea.
e whaapaleina le kerisiano I lona ote. I ele tua. Me lei o tala le fionga le tua ina ua au mai tustusinga le apostolo I le kalesia. Pe te tausi tu la fonga, ai anga sala I se metasi, wai nufu sala I mea uma. Ai sea, le anga o Yesu ana fetala I mai. E leo se profeta, e leo se fai evangelia, pos tangata, o Yesu a, metala le fionga le tua, awa o ia na fetala I mai, awa le mulilua, awa le fasio tangata, a fai e te mulilua, awa e fasio tangata, ua fai oe masoli tu la fonga, no winga le ase mei sao mai e tatou aia, I ele li, mai la I o le whamalosi, ma le toi whamanatu mo I tatou nei vaenga o le fiafi. Mai la tala le fionga le atua, ia whaapea ono tau tau tala, ia whaapea foi ono tau whaia. I ele li, ia taipe I o le mele sa mention ele tatou maluta ea whalenganga. Ia sili atu lea, tau tala o ngaluenga ngai lo o le upu. E te tau tala ai. Le ala fe mai le fionga le atua. Ia whaapea ono tau tau tala. Ia whaapea foi ono tau whaia. Pei o e a whaamasino ina le tūlafona. O le sao lo tonga. Awalan e ngalo ia te oi. E whaapale ina oi. Le kerisiano whaatotua. Le kerisiano whaamaoni. Aisea. E meltala tuspaia. A wao le alofa, e le alofa ngia o ia I le whamsinonga. A o le alofa, e oli ia, pe a faa masino ina. Vi ia le tua. Amene. E le lase me te popole ai. A wa a e alofa. A yo o me le aso lo whamsinonga. E te oli. Le ise mea, e te popole ai. Ai a whai o te le alofa. E le alofa ngia o au lea, e le aso lo whamsinonga. I ele li. E whapaleina le kerisiano I lona oti. I ele tua. Me leo tala le fionga le tua. Sea lea ngā. E sel ta ua no o whaitau le upo le tumea. Sea lea ngā. E a whai mai se tasi ua ia te ia le whaatua tua. Ai le ia te ia ngaluenga. Wai wa ais tangata whapena. Tala noa mai le whaatoatua. Oka, matau tia. Ai matua le ai ani ngaruenga. E ala, e mate lea. E mate le whaatoatua. Mai leo tala tuspa ia. E mawhai e le whaatoatua o na whaola ia te ia. Ona winga sili o na o ngā ngaruenga. E tau tala ngaruenga. I ia le tua. Amene. Metala tuspa ia ae a whai wale ofu se uso po se tua whawhine. Wale ai fo sana me ai le aso ma le aso. A whai atu so o tau ia te ilato I nao ia o tau male manu ia. Ia mawhana whana ma ia maa ona. A wale ai sea foa I atu ia te ilato ni mea te tau tino. Se alo nao ngā. Aleluia. Vi ia le atua. E wha pea foi lea. Wha atua tua. Pe a whai e le iai ngaluenga. E mate lawa. Ina ua na o le wha atua tua ai le iai ngaluenga. Amene. Ono winga tau na ola le upo e tala noa I tangata. A mio tua. Le a mio o le kerisiano wha atua tua. I ele li, no inga mate le whaatoatua pe ale inga luenga. I ele tua, me leo tala tuspa ia, ai a whai. E whai mai se tasi o ia te oe le whaatoatua o ia te au fo inga luenga. Nā whaali mai ia te au, o lo whaatoatua iau inga luenga. O te whaali atu fo ia te oe, lo whaatoatua iau inga luenga. I ele li. Ia le tua e se la matau tia le langa e o fatasi le fatua tua manga luenga tatalo manga ioi tautala ma fatino
ia le li mai leo tala tusi pa ua tali tonu e to tasi lava le tu ia le li ua tali tonu fo'i malato ia le atua le tatou te ongai o le atua e malama le iai te moni o le taimi ai te tā ua le suafo Yehova o le taimi ai te tala noa i le suafo Yesu fai mai leo tala al tuspa ia o le atua le e toa tasi le ua tali tonu o il tangata ke wisiana ua tali tonu fo i te moni malato wa te mu wai vi yeleni awola ne ngalu e wha apaleina le ke wisiano i lo noti aisea a le ufa mei e tala tuspa ia vi yeleni e iloa le ke wisiano i lo nfatua tua e wha maoni le ke wisiano i lo naola e wha mautuina le ke wisiano i lona lavatia o na puapuanga e wha paleina fo i le ke wisiano i lona o ti whaimele o tala le fionga le atua tustusinga le apostolo Iakopo le upa ia ma le auso le tangata vale ai e te le fia iloa e ua mate lava le wha tua pe ale ininga luenga e le ita ua mio tonuina e alo o tauta mao Abrahamo i ngaluenga eva ai le ia ia le tu le ale pine fa mau le o tatou fa la i au nefiafi o e mana tua Abraham ina ua avatu e ia o isa akolo na tali i lunga o le fata faitaula ia le tu ale o toi fa manatu mai mo i tatou le a mio te leilo ea na ngalu lue fa tasi le fa tua mana ngaluenga o ngaluenga foi ua ato atoa ai le fa tua ia le li le ala fa malosi mai ai le afionga le atua mo tato le anga mea mai na taunu ono le ona o le afionga le atua ia le li na fa tua Abraham mo le atua ona ta uai lea yate ia e faima mi o tonu sa ta ua foi o ia o le uoa le atua hallelujah amen ono le faatua maana ngaluenga wa atua il faatua tau nu wa ile fionga le tua na faatua Abraham ile tua ona ta ua ile o ia o le amio tonu ta ua foi o ia o le woa le tua wa mai lo faatua samo fai on ta ua i tatou o le amio tonu o le woa le atua pe a ato toa lo tatou faatua faatasi ma tatou ngaluenga ia le li o le mea ua ta ua amio tonuina i le tangata ta ua amio tonuina tangata i ngaluenga ai le na o le faatua ia le li malo le onsa malo le la umal tatou Manai o Manava o Galuega ia nei su foi le wal tau singo ne fiafi ia mai se foi tatou langa fiafi mo tatou pokalame o le tele mal tala lei suma fa fengainga ia fa moana Montivili mai le tala tuspa ia ua autou i loa ua tau a mea tonuina le tangata i Galuega ai le na o le faatua mi ia le li e se mfai on fai pine fa mau e le ngata o Abraham na ia tapina ina lo na tali faatua faatasi mga luenga fai ngā waktu se faataitai wai mana tua ra awa le fafine talitani e le itau a mio tonuina e o ia i Galuega ameni o le alga luenga le fafine le nfai ina ua ia talia he na awina atu ia le li na ia faalafi a te ila ua ma ia la mana ia awina atu ila ua se tasi ala o le Galuega la lea tina o ra avan fai ia le li tau amio tonuina ona o ana Galuega ona o lona faatuatua ia le li ia le tua
e mate le whātuatua pe a le ai ni Galuega. Amanuia le tua ia toi Samuel ne fiafi. A Christian behavior o anga o le a mio ale kerisiano. E loa le kerisiano i lon whātuatua. I lana mio e whaamaoni le kerisiano i lona ola au auna e whaamautuina le kerisiano i lona lava tia o na puapua ngā. E whaapaleina le kerisiano i lona oti. Ne ngalo ia toi Samoa. Ia ato toa le tātou whātuatua ina o tātou whaia tasi ma tātou Galuega. Peon whaia Abrahamo. Peon whaia Raawa. Ina ia taua mio tonu wina i tātou i lea mio tonu o lea tua o na wa tātou Galuega. Ia whamanuia mai lea tua nei vaenga o lea fiafi. Alofa mai lea tua a whaalau tele. La fo se vaenga o lana fionga ua le aua tu iaile i whaasoa le nea fiafi. Whesoa sonina i tātou e le anganga pa ia o le tua. Ia o ne fiafi o le tātou whamawai, o le tātou lulua au, manu ia tele, fuafuanga toi o le ne fiafi. Alofangia fo e le toi lata uma leua a matalia i Galuega o le ne fiafi. Ia iai le pui ngā le tua, ia te oto uma lava. Ia mai se fo e tonu ma oto malawa. Ia ngai ato se o tātou watu nui lunga le ala. Ia iai le anga le leio le tua tamaa. Ma e ase Galuega le tua na mātou whapeifo lea. E tatau lava ia te oe le vi inga whaaftailo whaongaina le tua o le mewhai Galuega. Whai mā la wa au lo fina ngalo. I loto mā nganga o tangata. Taira nganga pa ia e te wha atoa la mātou Galuega. Whaaftai Yesu Keriso e te tō mumusu i o mātou tangata. A waulo e whautua mo o tangata le tua le tūtau matau o lo tamaa. Whamanuia isi o mātou watu no pele o Samoa. Whamanuia le tua le tino Keriso. Tūma watu ia te oe le vi inga nei maso umai o oe le whawawau. Amen. Ia, Samoa le tino pele o tātou Manai nā Manava o Galuega. Ia, o le fiafi nei. Ia, o le aso o mai tātou 𝚗𝚑𝚗𝚒𝚘𝚡. O le taulanga fiafi, a masfoil tātou 𝚗𝚗𝚗𝚒𝚘𝚗 o le o tele mai tala lei ia Yesu Keriso. Saunia lana uauna ia pasta whaamoana Montevili all the way from Perth, Australia. Ia. Las upulas tala o le longo malia i lau whaafonga. Ia malu ave fale lo finangalo. Fale le fale o le tua lo finangalo. Ia silio na tātou manuia le upu o le tua. Ia le tua i mea umalawa. Alofa te le atu tātou ainga lungo penga te whailangi. Soifua ma ia manuia.
𝚘𝚑𝚎𝚘𝚡 Hey sis, where are you going? Oh, I'm just heading out to find a place to send money to my uncle in Samoa. Oh, why waste time and petrol? You can use UP Group Money. You can send money to Samoa and it's really fast. Really? Yeah. Can I sign up online? Yeah, it's really simple. Sweet, I'll do it now. Okay, bye. Bye. Sending money to your loved ones in Samoa has never been easier with UP Group Money Transfer. Our service allows you to transfer money quickly and securely from the comfort of your home or anywhere in New Zealand. Your family and friends can conveniently pick up the money from over 40 villages across the Polu and 𝚟𝚑𝚍. No matter where they are, we've got you covered. Our user-friendly online platform makes sending money a breeze. Just visit www.upgroupmoney.com. Sign up and start sending money in minutes. We're here to help. If you have any questions or need assistance with signing up or sending money, please don't hesitate to contact our friendly support team at 09558 2896 or 0800 877 328, or visit us in the office at 6/22 Station Road, Ōtahuhu, Auckland 1062. Experience the ease and reliability of UP Group Money Transfer today. Your family and friends in Samoa are just a few clicks away from receiving your support. Visit www.upgroupmoney.com now to get started. Hey, is it true that your company can help us save money for our trip to Samoa? Yes, that's right. With UP Group Money's partnership with Vodafone Samoa 𝚘𝚘𝚢𝚘, you can save money while you're still in New Zealand. You'll need to register with UP Group Money to receive a Vodafone SIM. Once you have your Vodafone Samoa SIM, you can start sending money to yourself through your UP Group Money account to your 𝚘𝚘𝚢𝚘 account. You can only withdraw your savings when you're in Samoa. Oh, that sounds great and straightforward. Can I do my registration online? Yes, you can register for UP Group Money online. However, if you need assistance, you can come into our office and we'll help you out. For 𝚘𝚘𝚢𝚘, you'll need to visit our office to register and collect your Vodafone Samoa SIM. UP Group Money, in partnership with Vodafone Samoa 𝚘𝚘𝚢𝚘, offers you a unique way to save for your trip to Samoa while you're still in New Zealand. Here's how it works. First, register with UP Group Money. You can do this online or visit our office for assistance. Second, receive your Vodafone Samoa SIM. To complete your 𝚘𝚘𝚢𝚘 registration, you'll need to visit our office. And lastly, start saving. Use your UP Group Money account to send money to your 𝚘𝚘𝚢𝚘 account. The best part, you can only withdraw your savings once you're in Samoa, ensuring you have funds ready for your trip. Wow, that sounds really convenient. I can't wait to start saving. Exactly. So why wait? Visit our website to register with UP Group Money today, or stop by our office for any assistance. Make your trip to Samoa even more enjoyable with our hassle-free savings plan.